kayo na umay pumasyal dito ay Barangay Alsen? Di makikita kami yung Facebook sir nga team nami. So di kita kadok sir binalak mi meten na bagyo yung barbalakin din sir ngim tatala nagtuloy tayo sa pinaka day off mi amin. So social media lang nakakitaan nyo pa ng debris, sir? When sir in ngim may impadas idi namin sa ngal daw sir may mila sinervey. Tata mo may awan danom na. So iba kami kadeto yun so intuloy mi nga imahin sir. So ano met makunayo gid ito lugar, sir? Met sir na dalos kay napindas dito nga pagdidigusan talaga. Worth it bet laing, sir, kasi nagadayo naggapo kay PJ Lawag. So magmamanomit ang minutos dito pagbiyahe yo. Daka mo sir baka mabot 30 minutes talaga sir or may sa oras pinamlatan. Oo. Worth it bet, sir. Worth it sir, worth it talaga. Napindas met talaga ti view na kada na sir. Sir. So mahilig kayo kadi sir talaga ti agsarsara kadagiti pagdidigusan no kasi summer season. Talaga sir number 1 nito. So ti sa pulay mi talaga no sir. Dapat digiti dito sir nga lugar dito Ilocos Norte may recommendar ko. Ti may recommendar ko sir ket ipadasyo di dumalnig sir di Darna Falls. Ken di na pa nami pa sir nga ti awambit kiti tanom natatan nga napindas ganun na panag talaga sir. Di Tanap Abyss Falls. So kumigos kayo madamdaman dito. Ben sir. Kapindas nga no umay da talaga sir tan ipadas dan no kasano dati kinapindas dati nga nagdidigusan sir. Well, sir. And to make sure nga agtali ni Ed ano dalos dito dito aglawlaw sir baka dayti tips mo when may advice mo kada kiti pada mo pas pasyal today sir. Tila may bag no ka sir digiti no umay daman sir no once nga da basura da iyawid da laingen kaysa tay warang da. In-celebrate po namin dito birthday ti uncle ko. So sino kayo ngayon may dito? Family and cousins po. Tagayan na kayo barangay. Barangay 21 Malang po. Nakarayan yung Jai? Awan. So aping pinili yung dito Barangay Alsen yung mayan. Kasi napintas ken mayat ti kas lang fresh ti angin na. First time mo yung may dito eh. Okay. So nakita na kayo tatay nga aglag to pay Jai. Aping nga napalulutan ti aglag ko. And sung-sung na bigit kasi Oo. So, ngem, among sa ting adalan ni Jai. Kumusta yung experience? mayat. Oo. Ano favorite part mo kita yung may yung ti Alsen? Ijay ken itan. Sige ito yung paglagtuan. So, may hinig ka aglagto. Okay. Nabayag ka nga, sunang surusulo kay kagla mo. Ni father ko ken ni mother ko. Daytoy adamag, ket isagsagot kada kayo ni Mrs. Aida Ganuti Alexander ti Hawaii, ken Jasmine Salohalo iti Barangay 20, San Pablo, San Nicolas.